Ćao, ja sam Dušan i ne pijem kafu, a vi gledate prvu Blitz video recenziju na mom kanalu. Ovo sam zamislio kao mini serijal recenzija dela koja neće zahtevati naročitu analizu, niti montiranje, gde ćemo prelistavati neka manja, uglavnom kiosk izdanja, počevši od novog Lunov Magnus stripa u izdanju Veselog četvrtka. Ako nemate ništa da dodate, možemo da krenemo. Dobro, vidite, u pitanju je drugi broj nove LMS edicije, zato što sam prosto neažurna individua koja je saznala za ovu ediciju tek po izlasku Dilana. Glavni junak prvog broja je bio Tex, inače najprodavaniji Bonelli junak u Italiji, i on će svakako doći na red ovih dana. Sada možemo da pređemo na samo izdanje. Postrašćenim stripofilima je poznata drama koja je nastala oko Glokondinog Lunov Magnus stripa, ali ću tu diskusiju ostaviti nekome ko se u to bolje razume od mene i danas ćemo razgovarati samo o Veselom četvrtku. Za one kojima nije poznato, originalna Lunov Magnus strip edicija izlazila je na prostoru bivše Juge od 60-ih do početka 90-ih godina. Sadržala je skoro 1000 brojeva, a izdavač je bio Dnevnik iz Novog Sada. Mislim da je ova edicija najobimnija koju imamo nakon čuvene zlatne serije koja je sadržala oko 1100 brojeva i koja je izlazila u istom tom nekom vremenskom okviru. Glavni junaci koji su dominirali zlatnom serijom i LMS-om su bili Zagor, Tex, Mr. No, Ken Parker i mnogi drugi. Kao što možete vidjeti po količini brojeva, opravdano taj period nazivaju zlatnim dobom stripa na našim prostorima, barem stripa u kiosk formatu. Veseli četvrtak nastoji da istom tom kiosku vrati staru slavu na modern način, a da li će u tome uspeti će samo vreme pokazati. Ono što mogu da kažem je da ovo konkretno izdanje izgleda zaista fenomenalno i da je možda nešto najbolje zapravo što smo videli na trafici posljednjih nekoliko godina. Format je, kao što vidite, dosta veći od tih redovnjaka, Veselog četvrtka, a boga mi i elegantno popunjeniji. Samim tim je i cena jača, što meni lično ne smeta ako zadrže ovakav kvalitet i mesečni ritam. Veseli četvrtak za svaki broj novog LMS-a nudi dve verzije naslovnice, znači ovu takozvanu verziju A, koju ovde vidite, što je u suštini moderni omaž ovoj ediciji, i verziju B sa retro naslovnicom koja podsjeća na stara izdanja originalnog LMS-a. Ja sam lično ljubitelj ovih modernijih naslovnica zato što prosto pripadam mladima koji nemaju pojma šta su prave vrednosti, ali svakako pozdravljam odluku Veselog koji nastoji ka unifikaciji i grupacija svih starosnih grupa i ukusa, što je, po mom mišljenju, jedini način da strip ostane na ovim prostorima. Kad smo kod ukusa, ako se ne varam, Dylan Dog nikada nije bio deo stare LMS edicije, a vremena se, hvala Bogu, menjaju, tako da smo doživeli i to. U ovom konkretnom broju imamo 3 priče. Crno jezero, koje je izašlo u originalnom italijanskom Maxi Dylan Dogu 26, a zatim nastavak ove priče pod nazivom Zlo srce i samostalnu priču Zeleni svet, ove, znači Zlo srce i Zeleni svet, su izašle u italijanskoj ediciji Dylan Dog Old Boy, koja je inače duhovni naslednik ugašene Maxi Dylan Dog edicije i koja sakuplja, tako reći, old school neobjavljene priče o Dylanu koje podsjećaju na priče iz 80-ih. Postoji treći nastavak, znači ide Crno jezero, Zlo srce. Posle njih, znači, postoji treći nastavak, ali po rečima Veselog četvrtka prava za tu treću priču su kupljena prekasno i ova priča će biti deo jednog od kasnijih novih LMS-ova.
I sad zaista, ako pogledamo sve epizode, ovde u ovom izdanju, naročito prve dve, vidjet ćemo istinski jezive priče koje će nas vratiti u taj tragični, melanholični svet Dylana Doga, zbog kojeg smo ga svi zavoleli, makar ja. Prve dve ove vezane priče provešće nas kroz seriju šizofrenih cepanja i ubistava, kroz duhove prošlosti koji samo naveru i Dylanovu nemogućnost da, koliko god se trudio, odagna tuđa i sopstvene košmare. Uprkos tom njegovom silnom trudu, borbi i istraživanju po kojem je poznat, uvek postoji ta izvesna cena koja mora da se plati. A to će neretko biti izazivanje još veće tragedije od one koja je konačno razrešena i zbog koje je Dylan inicijalno zaposlen. Jako me raduje što se Veseli četvrtak odlučio za objavljivanje ovih klasičnih epizoda Dylana i nadam se da će ovim prikazom brojne skeptike, koji možda i s razlogom izbjegavaju nove redovne brojeve, zainteresovati da daju šansu ovim konkretnim pričama. I sad, ako pogledamo treću priču, samo da je... Treća priča, znači Zeleni svet, koja je, kao što rekao, samostalna. Ona baš dosta odskače od ostale dve priče u svakom pogledu, ali meni lično je ona bila možda i najjezivija. Ekstremno je sporog tempa. Znači, tokom prvih 80% priče, ostalih 20% je tu da i tekako nadomesti to izgubljeno vreme. U suštini, tragična ljubavna priča za koju nisam mogao ni da naslutim kako će se završiti. Kao što ste primetili, ne volim nešto da pričam o crtežu u kijevskim izdanjima, jer lično smatram da generalno nije kvalitetan i da je narativ ono što je glavno u njima. Obratite se mom advokatu ako se ne slažete, ali ovaj konkretan crtež u ovoj priči prilično odskače od tog brzinskog crtanja te poznate Bunelli kijevske škole. Prepun je tih nekih detalja koje nismo navikli da viđemo u ovakvim izdanjima i zaista ostavljaju utisak tog nekog realnog, živog sveta, prepunog boja i različitosti, uprkos očiglednom odsustvu boje. Ako bih morao da ocenim ove priče, da vidimo, prve dve koje su vezane, koje su deo tog nekog mini serijala, one bi dobile verovatno 4 šoljice, velikim delom zbog odsustva nastavka, koji inače jedva čekam da vidim u nekom od budućih LMS izdanja, dok bih ovoj trećoj samostalnoj priči zapravo dao svih 5 šoljica. Stvarno mi se svidela i stvarno me je jako iznenadila. Sad ako pogledamo sledeći broj, vidjet ćemo još jednog nikad viđenog junaka u LMS-u, starom LMS-u. Mnogi bi rekli dosta tih dečjih stripova, ali ako mene neko pita, zapravo me ne pita, ali je ovo svakako moj video, malo mi je, meni lično, dosta junaka koji nosi crvenu body majicu, bez rukava, farmerke i kamenu sekiru. Ja pozdravljam ovaj potez i radujem se novom Luna of Magnus stripu, adaptiranom modernim potrebama i vizijom ka budućnosti i opstanku kijevskog stripa na ovim prostorima. Pišite mi u komentarima šta vi mislite o ovoj novoj ediciji, kao i o ovom konkretnom broju, a ja vas pozdravljam do sledećeg videa. Biće tu svega. Ćao!